Khmer dilini öğrenirik. Ders mövzusu kiçik mətbəx alətləri. Chinchinផ្ទះបាយ Mətbəx tərəzisi. នាឡិកាចាប់ម៉ោងផ្ទះបាយ Mətbəx taymeri. termometer ផ្ទះបាយ Mətbəx termometri. ជ័យប្លូ Qıf. ឧបករណ៍ចុចខ្ទឹម Sarımsak əzən. ឧបករណ៍ច្របាច់ក្រូច Sitrus sıxan. ឧបករណ៍កិនដំឡូង Kartof əzən. ឧបករណ៍កាត់ភីសា Pizza kəsici. កន្ត្រៃផ្ទះបាយ Mətbəx qayçısı. ជក់ធ្វើនំ Həmir fırçası. រ៉ាក់ត្រជាក់ Soyutma rəfi. ទ្រនាប់ឆ្នាំង Qazan altlığı. ឧបករណ៍បើកក្រល Banka açan. ថាសទឹកកក Buz kubu qabı. ឧបករណ៍កោសសំសៅ Həmir qaşıyıcısı. តម្រងម្សៅ Un ələyəni. ក្រដាសដុតនំ Bişirmə kağızı. ពែងដុតនំ Bişirmə qabları. ស្រោមកាប់ខេក Cupcake kağızları. ឈើចាក់ធ្មេញ Diş çöpləri. ឈើអាំង Taxta şişlər. ខ្សែផ្ទះបាយ Mətbəx ipi. ក្រណាត់សូត្រច្រោះ Pendir bezi. ថង់បាញ់ក្រែម Krem torbası. ឧបករណ៍កោស Sürtgəc. ប្រដាប់វីពង Çırpıcı. ឈើកិនម្សៅ Oxlov. ពែងវាស់ Ölçü fincanı. ស្លាបព្រាវាស់ Ölçü qaşığı. តម្រង Ələk. ប្រដាប់បើកកំប៉ុង Konserv açacağı. ប្រដាប់បើកដប Şüşə açacağı. ឧបករណ៍កាត់ភីសា
ឈើចាក់ធ្មេញ ឈើអាំង Bu sözləri həmişəlik yadda saxlamaq istəyirsiniz. Flashcharts.com saytına daxil olun və bu və digər minlərlə dəsti tamamilə pulsuz məşq edin. Keçid təsvirdədir.